we are addressing to European and American students community. Szanowna międzynarodowa wspólnota studentów. Gdzie byście Państwo nie mieszkali, czy to w Stanach Zjednoczonych, czy to w Europie, jesteśmy przekonani, że nas zrozumiecie, ponieważ ideały mamy wspólne. Patriotyzm, demokracja, pragnienie do swobodnego rozwoju, prawdziwość i obiektywność informacji. Heute sehen wir, wie diese Ideale, die durch die Lüge, die von den russischen Medien zerstört werden, verbreitet werden. Sie begannen einen Medienkrieg, dessen Zweck ist es, unsere Zukunft schlecht zu beeinflussen. Deshalb wollen wir die Wahrheit über die Desinformation und Manipulation aufdecken. Nous vous prions d'être conscients qu'au XXIe siècle, au temps du développement et de la démocratie, le peuple ukrainien est atteint par les forces militaires étrangères qui sèment le désaccord entre les citoyens. L'Ouest et l'Est de l'Ukraine se diffèrent par les mœurs et les traditions, mais ils sont communs et inséparables au niveau du territoire, au sens spirituel. Chère communauté étudiante d'Europe et du monde entier, Los telecanales rusos desde el principio señalaban la revolución ucraniana como un golpe de Estado. Ellos mentían sobre nuestros jóvenes y la gente que se pasaba semanas en la Plaza de la Independencia defendiendo sus derechos. En realidad, es una revolución de dignidad y no de bandidez como lo señalan ellos. Αγαπητή φοιτητική κοινότητα της Ευρώπης και όλου του κόσμου, η εξουσία στην οποία ενάντια εκστρατεύουμε χλέβαζε το ουκρανικό λαό. Με δύναμη καταπίεζε το ειρηνικό πλήθος, σκότωνε και συνεχίζει να σκοτώνει αθώους ανθρώπους. Άνθρωποι οι οποίοι επιδιώκουν να προστατεύσουν τα δικαιώματά τους και να υπερασπιστούν την ελευθερία τους. Το υπερελιστικό Κρεμλίνο μας προκαλεί και μας συκοφαντεί. Ci rivolgiamo a voi. Non credete a queste speculazioni. Con l'unione delle nostre forze dobbiamo fermare queste menzogne. L'Ucraina è solo l'inizio, perciò è arrivato il momento di dire di no. No alle bugie. È arrivato il momento di fermare la politica di aggressione del tiranno dell'Est. Россия наш братский народ со своей великой историей, культурой и традициями. Не может воля одного или нескольких властных людей разрушить молодое поколение не только нашей, но и многих государств Европы и мира. Слава Украине!